Mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Yewe muntu ushaka kwiga Kongereza gatoya, kagufi, keza, karyoheye amatwi, ndakuraritse iri somo ni iryawe. Ushaka kwiga Kongereza gato kari simple, katazajya kakugora Kongereza uzajya uvuga witonze. Nk'ubivuze ngo I am happy, uba uvuze ngo ndishimye cyangwa se ndanezerewe, biterwa n'uburyo uvugamo Ikinyarwanda. Iyo uvuze ngo I am tired, uba uvuze ngo ngewe ndananiwe. Iyo uvuze ngo I am ready, uvuze ngo ngewe ndi tayari cyangwa nditeguye. Nk'ubu uvuze ngo I am learning, uvuze ngo ngewe ndimwa kwiga. Iyo uvuze ngo I am strong, uvuze ngo ndakomeye. Ahangaha rero mu iri somo tugiye gukora iki? Tugiye kwiga Kongereza gato keza kameze neza, kari ku murongo ugiye kujya ukoresha mu buzima bwawe bwa buri ki, bwa buri munsi. Yego nizere ko muri tayari. Ese kuvuze ngo I am happy, uravuze ngo ndishimye, ni gute wabaza umuntu ngo ese urishimye? Ko tuvuze ngo I am tired, ndananiwe, ni gute wabaza umuntu ngo ese urananiwe? Ko tuvuze ngo I am ready, nditeguye, ni gute twabaza umuntu ngo ese uriteguye? I am learning, ndi kwiga, ni gute twabaza umuntu ngo ese uri kwiga? I am strong, ndakomeye. Iyi strong niyo kuba ukomeye ushobora nko guterura ibiro 100. Ni gute ibyo byose twagenda tubikora? Kandi ntabwo ari izi nteruro ziri hano gusa tugiye kureba, kuko turaza kureba amagambo menshi ashoboka y'uburyo ushobora kugenda uvugamo ikintu uri cyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bivuze iki rero? Mbere ko dukomeza, ndashaka kuvugana nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya Icyongereza mu minsi 30, dore ko icyo gitabo kirimo ibibazo 200 gifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo uburyo bisubiza bimeza ndetse n'ahakana. Wahamagaye no nimero 0772940129. Icyo gitabo gisemuye mu Kinyarwanda, aho uherereye hose kikugeraho, kigura 6,000 gusa. Reka dukomeze n'amasomo yacu. Rero iyo uvuze ngo I am happy, bivuze ngo ndishimye, ushobora guhita uhera ko ukabaza ikibazo kivuga ngo ese urishimye, aribwo tuvuga ngo are you happy? Iyo tubaje ngo are you happy, tuba tubaje ngo ese urishimye. Nkwibutsa yuko iyi ngiyi tuyisoma nka A mu rwego rwo kugira ngo tuvuge Icyongereza nk'abantu bavukiye mu Bwongereza. Yego, tuyisoma nka A. Are you happy? Ese urishimye? Iyo uvuze ngo I am happy, uvuze ngo ndishimye. Ushaka kubaza umuntu niba yishimye, ubaza gutya. Reka tujye kuri tired. I am tired, ndananiwe. Tujye kubaza umuntu ngo ese urananiwe, turavuga ngo are you tired? Bivuze ngo ese urananiwe. Are you tired? Ese urananiwe. Are you tired? Ese urananiwe. Reka tujye kuri I am ready. I am ready bivuze nditeguye. Reka tubaze umuntu ngo ese uriteguye. Turavuga ngo are you ready? Bivuze ngo ese uriteguye. Are you ready? Ese uriteguye. Ni nko bafitanye gahunda n'umuntu n'ubundi, hanyuma mukaba mufitanye gahunda, tukamufitanye gahunda yo kujya ahantu runaka, hanyuma ukaba mubaza ngo ese uriteguye, kugira ngo nyine muhere ko mujya aho hantu mwapanze kujya. Dufite indi ntero ivuga ngo I am learning, ndimwa kwiga. Ni gute wabaza umuntu ngo ese urimo kwiga? Are you learning? Ese urimo kwiga? Yego, nuko wamubaza. Namubaza ngo are you learning? Ese urimo kwiga? Iyo arimo kwiga rero akagusubiza. Aha dufite I am strong, ndakomeye. Reka tubaze umuntu niba akomeye. Are you strong? Bivuze ngo ese urakomeye. Are you strong? Ese urakomeye. Ni buriya buryo rero tugenda tubazamo umuntu ibintu byo byose dushaka kumubaza, mu rwego rwo kugira ngo tugire amakuru tumenye n'icyo tuyamaza at some point. Iki ni igice cya mbere. Reka dukomeze n'iki ni igice cya kabiri cy'isomo ryacu, aho tugiye kureba n'andi magambo atandukanye. Ariko mbere ko tugenda, ndavugana nawe utarakora subscribe, please wanze ukore subscribe, kuko hari igihe kizagera amasomo yacu akajya abonwa n'abantu bakoze subscribe gusa. Niba utarakora subscribe, iki ni igihe cyiza cyo kuba wakora subscribe. Namwe mushaka kwigira online Icyongereza, iyi nimero muyandike kuri WhatsApp cyangwa muyihamagare, nta kibazo.
dufite ijambo rivuga ngo I am hungry. I am hungry bivuze ngo ndashonje. I am hungry, ndashonje. I am busy, ndahuze. I am busy, ndahuze. I am busy, ndahuze. I am confident. I am confident bivuze ngo nifitiye icyizere. I am confident, nifitiye icyizere. I am excited, ndishimye. I am excited, ndishimye. Kumva wishimye cyane. Hanyuma dufite ivuga ngo I am grateful, ndashima. I am grateful bivuze ngo ndashima. I am grateful, ndashima. Dufite andi magambo 5 hano cyangwa 5. Iya mbere ni I am happy. Sorry, I am hungry. Iya mbere ni I am hungry bivuze ngo ndashonje. Iya kabiri ni I am busy, ndahuze. Iya gatatu I am confident, nifitiye icyizere. Iya kane I am excited. Iya gatanu I am grateful, sibyo? Hanyuma tujya kugenda tubaza umuntu ngo ese urashonje. Ni gute wabaza umuntu ngo ese urashonje? Wamubwira ngo are you hungry? Twatumubaje ngo ese urashonje. Aha dushaka kumubaza ngo ese urahuze, twamubaza ngo are you busy? Tumaje ngo are you busy, nubwo twatumaje ngo ese urahuze, yaba ahuze akakubwira. Nubwo twaza umuntu ngo ese ufite icyizere, twamubaza ngo are you confident? Bivuze ngo ese ufite icyizere, ugashyiraho akabazo. Ni gute twabaza umuntu ngo ese uranezerewe cyane, twamubaza ngo are you excited? Ese urishimye, shyiraho akabazo. Ni gute twabaza umuntu ngo ese urashima, are you grateful? Yego. Ese urashima, mu magambo make nyine uranyuzwe, urashima. Ni ibintu rero bisanzwe, ni uburyo tugenda tubikoramo. I am happy, I am hungry, ndishimye. Are you hungry? Ese urashonje. I am busy, ndahuze. Are you busy? Ese urahuze. I am confident, nifite icyizere. Are you confident? Ese ufite icyizere. I am excited, ndanezerewe. Are you excited? Ese uranezerewe. I am grateful, ndashima. Are you grateful? Ese urashima. Yego. Tureba andi magambo nk'angahe. Narabwiye umuntu ushaka kujya afata izi note azajya ahagarika video cyangwa se downloadinge azirebe yitonze. Okay. I am creative. I am creative. Bivuze ngo I am creative, uvuze ngo ngewe mpanga udushya. I am creative, ngewe mpanga udushya. I am brave, ndi umunyamutima ukomeye. I am brave. Bivuze ngo I am brave, uvuze ngo ngewe ngira umutima ukomeye. Yego. Bivuze ngo I am brave, uvuze ngo ngira umutima ukomeye. Now iyo uvuze ngo I am tall, I am tall, uvuze ngo ndi muremure. I am tall, uvuze ngo ngewe ndi muremure. I am tall, ngewe ndi muremure. So icyo nshaka kubabwira rero, muri kureba I am creative, mpanga udushya. I am brave, ndi umunyamutima ukomeye. I am tall, ndi muremure. Jya muri comment ubaze umuntu ngo ese uri muremure. Yego. Jya muri comment ubaze umuntu ngo ese uri muremure. Mu buryo twarebye ushobora kubyifashishamo ubaza. Aya masegonda asigaye ni ayanyu. Thank you so much.